амар аадтай тэнцээ. was pretty decent and I wrote down the topics. Come on. 잠깐만. Хоёроо. Taste the first, guys. Have I ever touched you? Чи яг PhD-г авч байгаа юм шиг нэр харагддаг юм байна. Oh my god, my left ear just opened right. Damn. No, I'm gonna go to school and get my biology and chemistry stuff. And I was trying to read the chat, but I couldn't, so I had to stop the video. My German speaking test partner, yeah, him and I are gonna meet today. Guess what? I'm going to school again. Because bro's class has PE for 2 hours today. Yeah, gymnasium hall reservation for 2 hours. But around here it's fine. But that I nearly flew. Oh, it's about to fly. Oh, instantly I smell wake water. These no fence. This feels weird because like there used to be so many fences around our town, and then like now there's like every fence is being taken down, which is nice, but also so empty, bro. We're getting the summer feeling, but the thing is we haven't gone through our tests. Oh my god, what a nice day. Oh my god, I have to forcefully make myself happy. Bro, I know I sound like a nerd kid who's like, oh my god, I got that much. But like, it is true. Like, all of my scores are above 95 and then 100. But then fucking PE is like 90. The fuck. 이렇게 돌진 나라 보고 나서 알고 남자 저거 토해야 돼. 아무는 나사 하나다. 자, 디비 нүднийх нь өнөр татаад байсан усан ман өөрийнх нь тухайн дээр фотог тийм тусан. Нөгөө хүүхдээ орчоод яаж хүнж байгаа юм те. За, тэр үед явчих шүү дээ. За, дараагийн нь урвын сиш хүүхдээ хитгүүд нь сөөгн гэдэг маань хараа сөг гэдэг нөгөө ингээд Гүрвийн үү? За тийм бие. Аав нь хавар намрын юу шүүдэд амжилтсан шүү. Яагаад гэвэл шинжлэх бүр гэхээр салхи өөр хүн 6-гийн ие. Тэр шаа зандарсан дунд. Ди хавар өдөр нүүж байгаа юм чи хавар өдөр шүү дээ. За 8-ийн. 8-ийн хамтан. За 10-ийн. 아래 요 적절 한 디 야는 보름ч ерөөсөө энэ төрлийн 보름ч эхнээс нь ахвал гаргуулчлал салгамжтай яаж байгаа гэхээр давхар хэмжээний таавал хөдөлгөөн авах юм. Энэ их биелээ.
이분은 샤프트 괜찮아요. 옛날에 부터 치시네. 이 밀린다. It is so hot inside, bro. 298 ха. 298 аа. Наа чи стандарт юм шүү. Зэмлэг концерт. Yeah, this is too big. It's like wearing this uniform, right? This is like an excuse to wear different stuff because this is not ours. This is not ours. So I'm only wearing this, and this is a uniform for senior years only. Special edition. Wait, let's go. The fit is dun 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 dun. So I'm gonna go watch the volleyball of the high schoolers, and I'm gonna charge my phone whilst I'm there, and I'll probably record as well. My brother's final is gonna be after the high schoolers are finished, and then something like that. The next class is in 20 minutes. The first 2 periods we are excused, but from the next 3rd period we're cooked. Yes, that's okay. Yes, To make a video before going in because I just put my jacket and phone in the teacher's cars, so I was like, yeah, and it's finished now, and I think I did pretty much decent and well. No cap. Guys, you want to see who said hentai? Any last words to the YouTube, bro? Just got this from Amira, and it's actually warm outside. 60 days. Bro, life is what? Very good. Life is good. Yeah, Чихвч балаагүйгээр энэ бол ирхвэ биш. Эсвэл салхин гарах нэг юм. Салхин гарах гэдэг юм. Гүцээ ингэж ямар ч гэхгүй. Эцэг юм арга юм бүр. You are excited, bro. Ямар байтер хөөе.
Яа хэлсэн. What you doing here, man? Тэр ямар хамаатай baby зүгээр дараад шүү дээ. Хэд үетэй л тооч. Хоёр үетэй л тооч. Хэд төгөлтрөө. Хэд үетэй хийшээ. Аа ч. Та хийшээ зогтлоо энэ дээр. Яа нэрээ хийслээ анда яа. Ямар үүдэн. 이게 다른 게 아닌데 이거. Mama, may I have cookies? No, diabetes. Муу би тэнэс ver нөгөө талаар маргаж байна. Анос манаас авахгүй баг. Bro, let us in. Like we're like энийг хараад байгаа хэрний орч чадахгүй. It's like spectator mode. Hey, орцсон. Shit. So, how do you feel right now? Huh? Okay, 5 minutes in, guys. We're doing a 10-minute indoor run. He did back yesterday, I did leg yesterday. We're cooked. And we're yapping with being running, so it's so dumb. Yeah. 10 minutes complete. Basically 2 kilometers. Pace was 6. Yeah. Okay, how do you feel after the 10-minute run? Head hurts. You and I ran actually nearly 2 kilometers, bro. Hey, nice. Yeah. Grand body pain. Yeah. Record. Hello. The usually brown person is kind of red right now. Yeah. So are you? Yeah. Okay. So what should we do now? What should we do now? Well, I guess the sprint type training should do the job. Or should we like do the obstacle jump or some shit? Yeah, Okay. Bro, after 5 minutes of high intense workout, he's high, guys. Yeah. I mean, you're sitting on the floor or in a corner of the gym. You're high. You should. Damn. Can you see how in QP classes we're graduating? Төгөлдөр өөсрөө хин өндөс. За тэгээд дээрээс нь хамгийн нэг 12 дараа ингээд төсөө ингэж төсөх юм байна гэх. So the sanctions too. Тэвэри. За энэ сан гэсэн хэрнээ. Хэлэхгүй шүү. Bro, I waited for like a month. Fuck is he making reaction for? Oh my god. Yeah, За харьяа юм. Харьяа юм. Oh, наянгор. Надад лсэн би хоёр. Йоо.
Миний average дүнг нэгдүгээр үлээлээ. Яа зүр. Тэнцэн байна. Лисэн дэрэгтэй би ямар суух вэ? За, шипэрний жоо. C S H P S C ямар юм. За наач writing. За, Schreiben. энэ нөхөр амар адтайгаар тэнцэн байна заяа. Би яг бол 63 шалсан байгаа. Яг 61 оноогоор тэнцэн байна. Нэ би 78 байна. So, амьдрал үнэхээр стресстэй надад хараа. Миний доотлол ингэж хөргөөд ингээд энэ миний пенас шингэрсэн шүү. Бараг гэж тийм шүү. Нико тэнцэн. Оо Бихтэй ямар кок амар өндөр оноо ингээд 20-ны оноо амар их байснаа доошоогоо ингээд буураа шээ. Oh, I think it's so warm outside. Oh my. From my school, it's only me, so yeah. So I just finished my biology one and I think it was pretty decent, and I wrote down the topics on the cheat sheet or like the extra paper, and now it's gonna be the opening ceremony, and before that I want to pee, so I'm waiting in the line. I hope it's alright, but I have this good feeling, right? I have this good feeling. Oh yeah, the fit is this and then like the black. Let me show you the bottom. Fit. Vagina vibe. So the opening ceremony is inside here, I think. People are like kind of going in. удаа ингээд цээж хахад хийгээд 2 удаа амьсгал байна. За цээж хахад хийхдээ Амьсгалаад цааны нэг удаа төгсгөл суугаад тэн дээр гараа ингэж барьж байгаа.
Crazy how I was randomly chosen as an example, and he even asked me if I had a boyfriend. I was like, no. Now it's the chemistry. I think I sit on the same chair as before when I took biology. I don't know if I would go 1 round or 2 rounds. Let's make it at least 1 round. You know, 1 round. 1 round. That's it. Because I don't think I'm capable of going to the end. За салхи төлөв болсноо. Монголын хамгийн сүүлийн хааны хатны нэр юм бэ? I don't fucking know. I do not know about it. 4, 3, 2, 1. Хамгийн сүүлийн хааны хатны онцгой болно. I don't know about this. 2 rounds done. The fucking stays in the first 50. Because mom just calls saying dad is really yeah, didn't prepare meat. Bro. I'm on both. Chemistry and biology, I'm on both top 50. Oh my god. On biology and chem, both of them. Oh my god. That means I get two certificates. It is not the top 50. It's like top ones, but like not top 50. But it's in the top 100 or something. But yeah, our school name is on the post, on both of them. But no certificate whatsoever. Honestly, I was in the top 50. Fucking. Ophthalmologist or orthodontist? Ophthalmologist or orthodontist? Bro. Ni betwi illani ko ni megre illani diligani stupid betibule e tuda phénoménal uni bindini metini tu es fait normal par une matinée tout à fait normale. Petit poulet, mange son petit déjeuner dans la cuisine avec un titre terrifiant. Noch falls der deutsche Sprachkenntnisse für die Bewerbung zum Studium an der Universität Tübingen. Internationale Studienbewerberinnen und Studienbewerber, die ihre Studienqualifikation nicht an einer deutschsprachigen Einrichtung in deutscher Sprache erworben haben, müssen deutsche Sprachkenntnisse nachweisen, die zum Universitätsstudium befähigen. Sprachliche Studierfähigkeit. Bro, on random Sunday, I decided to become ophthalmologist in Austria, not in German orthodontist. Math exam, guys. 1 hour. In the sportal. So, та нар өмнөх бичлэгэн дээр миний нүд яагаад тэгтлээ хөхөрсөн байсан бэ гэхээр одоо нэг үстэй 16 настай хүүхдийн далд доошо тийш явж болдсон юм байна. Тийм. Тэр өдөр миний далд гинэд огцсон доош хоноод үнэхээр царай алдсан. Одоо бас гайгүй царайтай л болчихсон байна. Yes, still миний төлөө үрчирсэн. Okay, let's get. I was like, I need yearbook picture.
Oh my god. Okay, so we're gonna үсээ задгаа тавьснараа эхлээд. Oh damn shit. Энийгээ би яах вэ? No, it's okay. You can. Okay, bye people. Do what? I'm doing Photoshop. Wait. Why? Hot distraction. You want me hot distraction? 잠깐만요. 야 씨발. I think I'm done though. Are you happy with your pictures? I think I will just choose one of them. It's okay. I'll beat the shit out of you. Give me your phone. We will take one more video. Oh my god. Okay. It's like right when we like appreciate the weather, there's this bitch ass wind and dirt. Literally bitch ass wind. Wind is weightless, guys. Guys, the fuck is this? We got attacked by the wind and like манай маруучин бүр байхгүй болсон. Хоёр удаа. Taste of earth, guys. Oh. Okay, so яг үнэ хэлгээд би 29 зүйл дээр очиж хоол идгээд байна. Би ямар ч идээгүй гэж. Энд дээрсэн чи би зүгээр илж эжилчлээ бүр. Oh damn, who dropped this? This used to be on top of here. It's like very iconic, but it fell. Deep meaning гэдэг байна гэж байна. Oh, look at that. There's like some shit there. Ain't no way, bro. I'd like summer, but like, no, stop. Oh my god, please, no. Yes, first one to come, last one to leave. Come to mama, let me see. No. Show me your smoked chicken. No. Could be. What do you mean? You're gonna get a cold. Stop zooming into my face. Bro, fish the aura. Show me your smoked chicken. 9. You rip off German. That sounds so wrong. Show me your smoked chicken. Bro, show me. Show her your smoked chicken. That sounds so wrong. No, you are making it sound wrong. I was simply making a Boondocks reference and you Bro, are... I'm so innocent. What do you mean? Oh, wow. Camera. Bro, I'm so innocent. What do you mean? Mopia, what do you mean? Shibay. Be your nyasi. Have I ever touched you? Yeah, I think it's What else but the gift? yeah. Bro, show me. Life is like this, bro. B. Oh my god, we have exam, guys. I'm having exam. Тэгэл 17 A. Yeah. 18 C. Yeah. 19 B. Yes. Oh my god. Би нэг авсан. За одоо гэхдээ би яг энэ дээр алж ямар муу юм болов. Яг яаж тэр хийх болохгүй. 800 шүү дээ. 800 боо. Ингээд Booby Barton, what the fuck is that? smoke chicken. Яэш болоосоо. Гүй энэ яалч юм гээд толцож байгаа байхгүй юу? 네가 벌시. нэг нь А гэдэг штэ. За. 2C. 3B. 4B. 5A. 6A. 7B. 8C. 9A. 10B. 11A. The weather is gloomy and mild breeze. Very nice.
Yeah, it feels like October for my brother, but like, damn, I wish, man. I wish. It's May 1st now. Crazy, yeah. Next Friday it's gonna be the Mongolian language assessment exam results. Yeah. Like, bro, good thing I like this gloomy weather because like in Germany, it's the regular shit. Rumor going around saying that the Монгол хэл бичгийн шалгалт хариу гарах. I can see. Бүр энэ минут тутам ихсээр байгаа юм. 8822. Oh my god. 654 minutes. 8822. But bro, 10 цаг. Шин онцсон биш. but I think bro went out. Тэгээ тооцоо. 8822. Damn. Choo choo. Nay choo choo. Nay choo choo, guys. Oh my god. Шин Oh my fucking god. You know, like I've been doing yearbook with Moby for about like 2 months. Bitches. They totally replaced Contic. Damn shit. Damn. Yanda. Wait, they actually have ice cream now. Last time there was none. It's actually here, guys. And I chose this. Okay, so how does this cheese bowl taste like? I don't know. Okay, it tastes like cheese bowl. I'm getting a feeling that her phone died and she might be at Örgul, like literally on the other side of this. So since she probably it's probably something that came up, you know. Interesting. Why is there so many cute things here? Surprise box. This is interesting. Very interesting, actually. Crazy, yeah. Oh my god, my one eye is blurry as fuck. I can still see it. I still have my lenses, I think. Oh my god. Absolute cinema. Dun, 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 dun. Type shit. So I came to Thompson Park and asked for the price, and there's these vending machines now. You know those baby cooking ones also now. Like these. Crazy. I might need to consider getting the lens. It's might be expiring, and plus the lens gallery is discount. So how my life is holding, guys. Bro, I was reading my brother the essay that got me into this free chemistry class, and he sent me shut the fuck up through Viber whilst he was sitting literally there. Like my lenses are actually I think it's actually expiring, guys. I think the structure is gonna be same as 2023 graduation of Orchla. Yeah. Nearly really care about. Ингээд тэмцэрийн юутай бодлогонууд ингээд Your buttons, guys.
And I just took төвшин тогтоох шалгалт and from next 10 years. Ah, yes. Like mine, this is like basically blue-gray kind of, and now I got a violet one. Crazy, crazy. Summer's gonna be fire, man. Summer's gonna be fire. So with the discount, I got the lenses for only 13K, which is crazy. I'm straight for oh my god. Timber sexy, no way. Oh my god! Oh my god. This is too low angle, guys. I wanna like clean this part. This just looks really weird. I got 100 on English speaking. I'll do one more. Now I'm gonna find a way to fix this. Because the person I'm gonna give this to is actually really important to me, so I don't want this to look. Should I just cut this off and then like? Tatuk, how do you feel? Үнэхээр муу байна. Сэтгэл дотор үнэхээр муу байна. Одоо асуултаар бэлдэж байна. Бай, барьчих. Бэлдэх юм алга. Хэдүүлээ гурлаар нэмчээ болов яа тийм. Чи юм хийчээ болов яа тийм. Ой, чи номоо энэс хашаа хийсэн юм уу? Би дулааны урагдлаа хэлтгэлээ. Дэста. А чи 6 хүртэн хийсэн юм уу? Бичиг даалгавраа. Яа на халуусан. Халуусан. Би бороо. Одоо алуулахтай бэлдээ дэш ахаж байна. Yeah, guys. Life is not deja vu, bro. Ахлаар тест гэсэн юм үү? Ихтэй зүр ийм амс гайхс. Хэдгээр хоёр мэдээлэл нэг хоёр хэлээр чи авах гуравтай. За ингээд ийм юм. Энд дээр уурал явуулах боломж юу юм гэхээр энэ development авалттай болохоор энд оруулж байгаа энэ рүү холбоод энэ рүү орон дээр альтын үсч альтын үүсэх Үүсэхгүй байх тийм тэгээд байгаль нь өөр байх хэрэгтэй гэсэн үг. Манай мэрэгэн бүгд Хэлээцтэй уурал явахгүй. Тийм үйлдвэрлэсэн хариуцлага явах мэдлэг байхгүй. Күйний тийм Oh my god, bro asked me if I was 16, guys. Guys, do I look 15 just? Oh my god, crazy. Crazy. I mean, I think it's a low-key compliment to me. I need to George sing, guys. I thought it was raining, but I was just tweaking. Yeah, another day, another gloomy day. Yeah. If I was bad, bitch, I wanna fuck me too. I wanna sew me too. This port is so capped, guys. I was about to sit here and like charge my phone and then like research my universities, but like this ain't. Tomorrow we're gonna have our graduation picture taken since our graduation is next week. Crazy. And now I'm trying out mom's food. 1,000 packet.
for me too. So me too. Fuck that bitch. For me too. So me too. Би голын ир дээр гарч санагдах нь манайхад найхад дээр айгу хүүтэй өгнө. Айгу хүүтэй Чи боорцог авчихгүй. Боорцог авчих манай найз минийг аваад гэсэн. Like fucking gay, right? He came up to me and said like, look at that girl, like I don't like her or some shit. And I was like, who? And then he got my fucking bog as well. Итгэл түшиг аав ээжийн танхилан ус алдай батхан сурагч насны дурсамжийн цомогт дөрмийг мишээсэн дураараа насны минь онцон сэлэстэй сурагчийн ширээнд хосон суусан сургуулийн танхимдаа сэтгэлээ өвдөлээ. You just called me game on again. That's old nickname, you bitch. Gold but gold. Simple, very But very. I mind the gold, bro. Oh, yeah, on tragachi. Oh my god. Holy fuck. 잠깐만요. 잠깐만요. 도트로스 무슨 게 가지고 싶겠어요. 자, MC. бүр цэглэгаантай юм уу те? Энийг гоё хийгээрэй за чийж байгаа гоо. Тийм үү? Чичээрдэр Төгөлдөр би looking like. Why you look like that? You're just a project, you are an experiment, you are useless. Experiments are useful. I mean, look at you. Bro, You're I'm not that useful. Oh no. Let's wait. Not safe. Don't do that. You wanna get pregnant even if you're men? I can impregnate men. That's how good my shit is. Hello. Чи яг PhD-г авч байгаа юм шиг нэр харагдаад байна. Коллеж боордлоор сургууль харангуут юм нөхөр ингээд юмнуудаа барьсан зогсчихдаг яг тэр байна. Өчиг наа нэг туг мөхтөөр алж шин. Яг цаашаа тэгээд нөгөө нуруугаа ингээд ихрээд нөгөө тийш харчих бүтэ харчих. Жоо. Цаашаа. Цонхруугаар. Аа. цохроор бүтээдсэн. Би цонх биш андаа. Оо энэ ямар гомо. Энэ хараа. Энэ яг ууц юм шиг л байна. Энэ ямар тийм.
Англи хэлчихсэн биш шүү. Юу харамсаж зэвсгийн амжилт. Хэдүүлээ тавхад юм би ч авцаа. Эндүгүй бол хамтан таасан. Oh my days. Зөвхөн чи байх болно. Три байх болохоор унаа. Сонсож сүлэн удаа сонгол бин чамайг алдсан гэж юу хэлээч яад гэдгийг юу түүлээ тааш нь. What's the next part? Why? Тэр ихтэй амар айлгаа хийсэн юм бид. Амар асуултгүй өөртөө хийсэн аюул хэлмээс. Үгүй харин тийм ээ. Би мөрөд Монгол ярьж зассан юм шүү тий. Биднээс бүр айгаа байгаа. Сонсооч үеэс яриад байгаа тий. Аюул та. Мобия. Би аракшнаг бичмээр байна. Can you like минийхийг өөрөх дээр хараад өг. Регистр оруулдаг тий. Би яаж нэг хас санджаад байна. Хам цандрааш. Уншаад. Тэдтэй. Яа уншаад. Is this kind of something good or not? Хоёр хамгийн түрүүнд харах нь гэж. Үгүй би өөрийнхөө энэ хоёроор үзүүлээд хүлээгээд. Бэжэлтэй. За тий за. Хит гинүү? Тийсээ. Хит гинүү? 639. Йоо. Та 639. Яа, гал. Өөртөө амар шууд аад үзчихсэн шүү дээ. Үзчихэл тэр юм шүү. Яа, бөөндөөс амар сандарлаа guys. Йоо. 90 авсан уу? Ха? 91 үетэй. Пүү. Бэжтэй хараад байгаа гэж. Биш таймши. Йоо. Okay, first action. Now this is it. Би сайгсраад. Йоо. Баяр үргээ юу хайчваа. Эртээ аваад шийдэж. Харин тийм би бас өөрөө ачаа хийж утсан. Нүүн нэг тэгэхээр манай яаш гэж өгдөө яагаад гэж утсан би бол. Та нарыг өлөмөө нэг нэг хаа. Фикстэй нэг олон өгөхгүй газар зүг бүр хүн өгөхгүй. Хин би болоо гэж. Харин тийм. Аа, bitches за. За хөөе 400-ыг авчил болж байгаа гэсэн хүмүүс чинь ингээд ийм дуурайд аягүй. Харин тийм. Йоо. За guys. Аюу мундаг байна манай янзаатай таа гэсэн. Мундаг байна. Бат шиг яасан юм шиг. Бат шиг хэлсэн 540. Дандаа 500-аас дээш одоохондоо. Битгий хэвээрээ кредит зүг шүү батгаа. Ой төгөлтөр. Төгөлтөрлөд авсан юм шиг. Төгөлтөр 554 би хамгийн төгөлтөр. Аа. Ой манай анги хамгийн өндөр нүг. Бас нэг алтаатай 98 өгөөд. Гүй улсын шалгалт гэж бас байж таг guys Монгол хэлээ. Би чи хийлээчтэй юм аа. Би чи ажиллаа. Хилвчтэй тэнцсэн хүмүүсийн царай ийм нэг. Аалч. Яваач. Хилвчтэй 98 авсан хүний царай ийм нэг. Майк гаргасан.
텅 빈 거리를 홀로 서성인 나는 혼자